namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, this is a video clip, of course, Mthimbani. Lo ngata ikhe link, of course, na Mapele. Yeah, even could be, of course, na price tag. So that ikhe shi hlamusela switori leswi kha swi connecta kwalaho he. Ta sungula video clip, of course, Mthimbani. Yeah, so guys, I really Mthimbani. Yeah, not in Mthimbani Lodge. Mthimbani Lounge. So I really Mthimbani Lounge. I was there to perform. I was having a gig today. So what happened to me, Mapele and could be they pulled up Africa and then attack our price tag, forcing him to apologize. We can shoot a video. And Mapele came to me after Andra Anomo. I wasn't saying anything. And Lutama, unfortunately, Andra Anomo and threatened whatever. So he kicked me in the mouth. As you can see, I'm bleeding blood now. I'm not performing lava relay. So I draw the Mthimbani, I don't know what this side the lady nyanyan. Mangwin, yes, le Mangwin. So Mapele Nabo could be they pulled up na group lavarna yo na they came, I think it was 3 at Nova. So Mapele kicked me in the mouth under a normal like this. You can see what happened. Yeah, so this is what happened. So God bless. So sweswi ta khe hi connecta ti-paragraphs, of course ta sungula la ka Mthimbani. So Mthimbani loko kombiseni ku ana gig ku hala tsanini, as you can see laha a ri na price tag ma yi kumela mhaka leyiwa. So loko va ri karhi va tlhela ku vuye ku ta mani, ku vuye ku ta Mapele, could be Snake na ti-bouncer ta vona lava va mbele ti-Maxter Black ma yi kumela mhaka leyiwa. So veri va Snake a vulavula marito ya ku biha swinene ehenhla ka price tag. And then could be a fika a tsutsumisa movha a fika va pfalela mahlweni ku hi statement xa hala ka Mthimbani, as you can see laha a nga fika a cheka movheni laha a khome xibamu ma yi kumela mhaka leyi a ri karhi a hlayela ti-bullets ku hi laha leswi nga ku ni hlamariseni ku could be can you do that. Redzi mara leswi a nga ku kombiseni ka swona laha Mthimbani ma yi kumela mhaka leyi laha a nga ku kombiseni ku could be i fika a threatena price tag hi mhaka ti-issue ta vona ta beef. Beef yi kona loko mo fika mi cheka ka akhawunti ya could be na ka price tag mi nga va kha mi swi vona ku na ti-beef laha ti ri kona kwalaha. Maybe ni nga tlhela ni vekela na screenshot mi swi vona na hi side ra price tag loko a kha a chingelana could be. So ti-beef ti kona leti a ti ri kona. So veri Mapele te na ti-bodyguard laha u nga fika ku fosiwa veri price tag ku a kombela ku rivaleriwa hi timhaka ta beef leyi a ri ku yindleni, of course, against could be. And then after that Mapele ivi a fika a raha Mthimbani enon'wini tanihileswi swi mi nga swi vona a ri ku humeni ka ngati lani. So Mapele, of course, ivi a ya mahlweni, of course, a ri karhi a rhuketela Mthimbani no va a n'wi tshikelela hi marito, of course, a ri na xibamu on his hip, as you can see a kombisa ku hayi va va overpowerini ku a va tele and a va na ti-bouncers and a va na swibamu, as you can see kwalano. Okay. Yeah, so ti-videos ta Mapele versus Mthimbani ti kona la ka channel. I think ni ta vekela link ka top comment ku mi kota ku swi twisisa ku beef leyi yi te xinjhani yi ze yi ta fika laniwa. So hina a hi twi loko se a yi herini because manager plan a yi tlhela yi kombela ku rivaleriwa swilo swi solve-iwa hi side reri. So ku hi side ra yena Mthimbani loko kombiseni ku a nga zanga a va involved ka ti-beef ta vo price tag laha a nga zanga a vula nchumu ehenhla ka could be leswi a kombisaka swona kwalani Mthimbani. A tlhela ku kombisa ku Mapele kahle ka swilo ku u va na grudge against yena Mthimbani ku a ni mhaka a yi solve-wini. So a swi nga ha twisisi ku hi side ra ni ku wasi a fika a biwa la. So swi kombisa ku Mapele wa ha to n'wi landzelela for a long time hi ndlela yin'wana. Hi timhaka to mina na ha ti-bouncers and then na ha swibamu ku fana na yena or crew. And then a tlhela kombisa ku since swilo leswi ni swi posteni ku va ni n'wi expose la na switoko i ta tlhela ni landza hi le ndzhaku u nyimpi yikulu musi. So a heni ka side ra could be. So ku hi side ra could be, in short, i kombiseni ku a va visite DMS ne ma yi kumela mhaka leyiwa.
So could be i kombisa ku loko se va ha tshamini ka ndhawu leyi vitaniwaku Manocha ku ve ku ta group ya vanhu vo karhi lava nga fika va threatena laha va tlhela va claima ku vo rhumiwa hi price tag, okay. And then from there va ve va suka of course va tshama ka DMS swi va va suka ka ndhawu leyi va ri ka yona hi mhaka ku a va threateniwe hi va hisala va group leyi a va claima ku va sendiwe hi price tag. Then va hisala va claima ku a va sendiwini hi price tag va tlhela va hindza of course va ri karhi va vulavula hi swa nyimpi loko va hindza xitarateni ma yi kuma na mhaka leyiwa. Then could be there continue a vula ku hava munhu loyi a nga humesa yena xibamu so swa n'wi hlamarisa se hi swilo swi nga ku ni confuseni mina because loko ni kha ni hlaya ti-post hi side ra vo Mthimbani na tin'wani nga ti vona somewhere va kombisa ku xibamu xi humesiwile mara hi side ra Khulube a xi humangi mo swo ku swi hi kwalano se ka tika, okay. So endzhaku ka loko se va yini va tshama ka DMS of course ivi yena Khulube ma swo Khulube i ri i fone personal bodyguards ta yena a tlhela a fonela na Mapele ku nga munghana wa yena va nyika xitori lexiya ma yi kumela na mhaka leyiwa. Then loko se va fikile vo Mapele na personal bodyguards ta yena ivi ya lava nambara of course ya price tag ala ku vutisa ku beef leyi ya ntiyiso ri kanjhani leswi vangiwe ngopfu hi mhaka ku na vahisa lava va nga ya laha va rhandza Khulube va ri karhi va claima ku va rhumiwe hi price tag ma yi kuma na mhaka leyi. Then of course price tag ivi ya va byela ku i le kwini then i ri Mapele I mean Khulube loko kombiseni kwalano ku va ye va ya kwale ma yi kuma na mhaka loko se va le va kuma ku se va huma ma yi kuma loko a zama ku va yimisa va ala ma yi kuma even then of course a fika va blocker so xitori lexi in terms of this side xa koneketa ku yes impela wa pfumela na Khulube ku ri i tirhise movha wa yena ku a kota ku va blocker ka movha lowu wona a va fambi hi wona swi ri. So a kombisa ku yena Khulube like hi side ra swa Mthimbani a nga zanga a nghenelela a nga zanga n'wi hlamula no n'wi hlamula yena i ye ka mani ka price tag so fika vutisa price tag kasi kahle nyimpi leyi ya music or a lwisana na ma yi kuma na mhaka leyi so mara price tag i fika kombisa ku a nga va rhumangi va hisa lava so moswo ni ku se leswi endlisaka xiswona la so va hisa lava initial va nga landza va Khulube ku hi price tag hi kombisa ku a hi yena a nga va rhuma, okay. So hi xo xitori xa kona sweswo kwalaho so loko hi swi langutisa switori leswi swa connecta ka mhaka yo yes va Khulube na va Mapele va va landini leyi mara loko hi swi langutisa la Khulube a nga za vula nchumu hi swa side ra Mapele ku Mapele a nga bini Mthimbani or kanjhani loko hi languta that side and then yena hi side ra xibamu wa ala ku a nga humesangi i ri a nga humesangi xibamu mara ku va bloka i va blokini so ku hi side ra price tag loko kombiseni la a ku bad news the traveler fast a ni biwangi me guys relaxani never va toucha xikandza loyi a ni xavisaka i DMS DMS loyi loyi a ri na Khulube of course, okay. Ivi then a ku gay sister ya dropa nampundzu a Khulube man nawe let's handle this musical wa thweka nampundzu game ki game okay ivi then ya henhla a kha theka the same post leyi nga fika yi tsala hi Khulube as you can see kwalano ivi then a fika tsala la henhla la a fika tsala ku never and senda vanhu va ku attack Khulube you were attacked because you were in my hood and the boys in the hood va swi tiva ku hi na beef okay hi leswi vanhu va ri ku lweni then vayiza va le ndhawu yaleyo va fika va nghenelela so a ku you think majita a va ta fika va ku tshika u tiphina mariveni ku ve beef yi on hambi mehe ni nge yi xongani sweswi ni fika ni ti fambafamba ingaku hi le ka mehe okay and va zangi va ku ba vo ku byela ku we na sticks mariveni a mi laveki that's all let's handle this musical Khulube okay so va Khulube vo fika va byela ku a va laveki ka ndhawu liya hi timhaka ta beef leyi nga kona leswi a nga fika a byeliwa swona so kombisa ku hayi ku na track leyi nga ta yi kha yi dropa hi 10 AM, okay. So a hi tlheleni ka Mthimbani so loko hi languta paragraph ya Mthimbani le hansi leyi very very important ku yi hlaya because i fika kombisa ku eka vanhu va mina na lava va ni rhandzaku defense ni kombela ku mi nga va zondi
And na case ni nge pfuli hi leswi a ni lava ku ta ni ta hlaya swona ngopfu sweswo mi kota ku swi tiva ku eku loko kombiseni case a nge pfuli a hi leswi swi nga ngati ya yena sweswo so mi nga va zondi or mi va khomela or mi va na xikhomela ehenhla ka vona a hi yeni mahlweni of course spread rirhandzu hi tlhela hi chumayela peace I beg the Lord to forgive them all. God bless. Leswi a nga fika a tsala swona Mthimbani kwalano. Mapele a nge se tsala nchumu hi ta hi kha hi yimele sayiti ra yena hi ku heyi ku na mhaka la ku i be munhu so hi ta hi kha hi vona sayiti ra yena so loko ni swi langutini laha confusion yi kona laha ka xibamu laha because Mthimbani laha i loko kombiseni ku ku humesiwe swibamu so hi sayiti ra Colby i loko kombiseni ku swibamu a swi humangi se i point leyi mina no ka ni nga swi tivi kwalano ku hi yima ka sayiti rihi ma yi kumela na mhaka leyiwa loko hi swi hlanganisa switori leswi ku hi sayiti ra Colby yo fika a vutisa ntsena ku price tag halwa na or swa music mara loko se hi languta hi sayiti ra Mthimbani loko kombiseni ku mizwelo i fika a humeseliwa swibamu price tag yi humeseliwe swibamu i fika a kombela ku rivaleriwa hayi mhaka ya nyimpi ya Colby na price tag hayi se yi helerini because i fika a tagga that post yi nga fika yi tsala yena ni price tag loyi a nga fika kombisa ku swi musical related mi nga mi swi vonini so fika hi vona Colby a fika a tsala ku this who I'm dealing with and price tag confirm ku ri it is musical a ku yawa yi ta huma hi 11 am so ku ta kha ku na tracks leti nga ta kha ti huma se yalawo a yi herini nyimpi hi ta kha hi languta ya Mthimbani na Mapele hi vona ku yona yi ya kwini liya yo guys video ni edite 3 hours hinkwayo ni supporteni guys ka tika ku edita swa tika avuxeni maxaka va Fares na vayoni mani ku loko mi tole xikwamula mi zama ku mi avoida ku famba ti-taxi or mi hayara taxi hinkwayo yi fambisa n'we mi rin'wexe or mi hayara Uber loko mi ri hava timovha kota xikwamula xa nung'wa movheni ku loko ku ri na dyambu so mi ri ti-deep zone na ti-what hayi mara nung'wa yi ta mi taxini xa bonga xikwamula yi sungula ku pfefa xinung'wana no ma hi limaza